Yun o. Sa wakas. Grabe, maraming isda sa dadong. Video yung kayo ng master, yung nakuha mo. Oo. Ewan ko nga eh. Ano yan? Panduli. Sige. Emso? Emso? Master yun. Laki oh. Basic, oh, basic. Basic daw, basic. Laki nito ah. Wait and wait. Wait lang yan. Ay! Ang dami na! Ang dami na oh! Oh! Uy! Basic guys, basic. Basic lang oh! Sa kanya sila. Yun o. Sa wakas. Sa wakas. Ah, ang sumpa! Ang sumpa ni Kandule. Laki mo, laki mo. Yun. Dule! Laki ng cream dory na yan. Panalo, panalo. Alright, alright, alright. Ay, Kandule. Hindi, di master. Okay na yung dalawa doon. Doon, snag na naman, Master Jun. Yun. Yun o. Yun.
Master Jun. Yun. Yan, malaki. Malaki ang master. Sana. Yun no. Stag fishing. Yun. Basics lang. Tayo. Ba? Sino ba to? Handa. Aba! Grabe ka. Sa kang alamat. Grabe, ganyan. Ay. Wow. Wow. Iba ka talaga. Grabe.
Julius, Julius, sabihin mo, Julius. Julius! Master Julius! Oh! Ito yung sa'yo, Master Julius, oh! Ang sumpa! Kumusta ka niya? Ang sumpa ni Kanduli! Ay? Ayun eh, meron bang isang ano, yun oh. Maliit oh. Ito. Yun! Ayan to. Paksiw. Ooh, come on. Basic. Alright. Oh, basic na basic. 2 kilos. Oh, 2 and 3/4 kilos. Tara. Okay. Pakap. Alright. Dado.